بسم الله الرحمن الرحيم Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. ألم نشرح لك صدرك Bamir kada kaliwanagi surarab ka. Ustayan, Sukap liwanagi wallah subhanahu wa ta'ala ko rarb. Nagyuto sukap turuan yanong kulala na matitu sa datar kaya turuan wallah subhanahu wa ta'ala. Asa tawa kabayaanon wallah akaturuan yanon. Naliwanagan yan surarbiyan ko kapag Islam. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك Gupiyo ka samir ka so awid ka ama pened. Aso ini pelalakto ulikud ka ko kapenedian. Ustayan, Sudusa na bituan no Quran sa wizard, kakagi iskanian na bakontol, maana awid ang mapened ko alungan na kiyama, akiba ko koong ko likud o mindusaon sa ipenggagalapo o tolan o bakukungyan so kapenedian. Sa sukapa kada wallah subhanahu wa ta'ala ko dusa, na datar o banyang piyukas ko tao so mapened o bakontol yan, apa kagalapo, latako ko tolan o bakukung so kapenedian. ورفعنا لك ذكرك Gu ini puro amir ka subentugan ka. Ustayan, Ini puro Allah subhanahu wa ta'ala subentugan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa andad ni kaaluya ko ingaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nami tundugun ama aloy mambuso ingaran yan si iko kapumbalsa ko kalima asyahada. Giyuto itindugu mujahid. So kata na pitiro yan, ini puro Allah subhanahu wa ta'ala. So kapaguluya ko ingaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam si isa dunia agu sa alungan na mauri. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Namataan na adna pedung marg na malbud. Mataan na adna pedung marg na malbud. فإذا فرغت فانصب Naigiram ya ka pasad ka kung mga galubog ka akna ubo mga simba. Natindig ka kung mga galubog ka simba kung wala ada makariri murang raka apikiran na salah ko ko simba at tulabus. Sambayang aparalo agus sunat. Ustayan, Iniw na Quran so katunaya ko mga simba a paliugat. Nagubus so mga simba a sunat. Agiyuto na panguman ko mga unaya na simba a paliugat sa panalamat. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kala o mga limuian ko kaadnian. وإلى ربك فارغب Sa sii ko kadna naka na ayang kapipikira sa tupungumbaya kaum. Pangnal ko sura. Sura ini ay initurun sa Makkah. Ababagir niyan sa sura amyaw na amakaplagid sulapi atiran agusuan tapiran. Aya bandingan niya na unayan na sukapupangangalayan niyan ko mangalimu Allah subhanahu wa ta'ala ko nabinian. Sab kebeloyo to apanguyat yanon aguan pupakabeger so panagung tamanian ko kasasampangan yan ko ringasa upagtaw niyan sa gagawi idondo. Akadadal manutos sa talad ko kapakadeag sa kuriya gawi ko kapagaluyan yan sa sumargan na padiyan sumalbud. Langwa na malitang nakisung sa makaluwag, na langwa na may ilot na kawit sa silimbuka, sa mataan na so taladullah subhanahu wa ta'ala na matatang kadabnar. Tumyuron sa Makkah, aayabu ayat yan na 8. Tumyuron ko Oriano Surah Ad-Duha.